Dikasi we say so na yen tumfu trungu wani yen tena fi dikasi we say so na yen kan samwa enye no kren fanchiro me pese wo se nyame honhom wo ho eye adwuma na obonefo no Satan no enso ho ye adwuma anu nti awrade de ne tumi dia mane nko abia eweye brewe mu se wo che no awrade di na wo baji o mu so di a wo wadanse bepi ade na wo chi won chinye bebre and crofobia can some bebre. But listen, your destiny is in your own hands. Christ once said, do not be deceived by anyone. Mama, but out of the genuine ones, we have the fake ones. Therefore, if the fake ones are operating, get to know that the genuine ones are also operating. Therefore, I am here to direct you. I am here to show you. I am here to recommend to you one among the genuine ones. Yeah, we are here in Madina Bokomi, inside the transformation factory. Here is the testimony seat. I have said no better say ya dance here kwa. The person who dance here koso said the beya also will be to anamo. Mama, how are you? I'm fine. You're doing well. Fine, thank you. All right. Then I do what be PM has say. Daddy, Eradia bebre. Eradia bebre. And you turn your back on my radi. Then Eradia yamawo. Obi be dia dance here. Drums nini ha. I feel obi be dia dance here. So I say, mama no so na dance here epi. Yan ko den Eradia ya demawo. Daddy, Eradia bebre. Na me ba ha America crying by 2 years, but still ni na no. Uba mpaibo. Me ba mpaibo pa. 2 years ni nyina no da so mpaibo. When we say uba na watch back that propose nya won hu hwe nti waja. Obi aba to aso 2 years ni. 2 years then daddy on frame you. 2 years daddy on frame. On frame cry me ba. Abe bompai. Hey! Nyabote o say 2 years ni daddy friend that but on friend kra na obeba. Wow. Usi down no mu crown for that. Your friend say you go straight what down no mu crown for never saw yare. Usi ura down no keka crown po. Yeah, daddy. Dia ne radia yenko. Because beba ha me de mapomuden ene me sister. My sister o mental issue kakra nti de na koto your friends a mental hospital. Ena me ba be hu daddy. Me ba no me tina ni ba wan carry crown point me. E don se ko no mama contrast me nkonkoye. This sister obi appoint me nkonche why very word. Ne say o mi wo share no do sister picture no se be na adwum kan kakra. A oda mental hospital be ya. That me as they asylum down me. Asylum down. Yes, I will means a circle. Yes. But now so ankasa so yare. Me yare 8 years ago. A drone cry the mommy I mean to me no more. Me bought the moon na she me. She said me bought the my hot mean to me no me drone. What bread? Any ya fa pensim. See ya fa pens. Because ya bread so ya fa pens minti. Wow. Ya fa pensim papa. Before then so one nante kakra. Hey that manante hospitals are so full nina no so ba me hu that the normal ma country me koye 8 years ye fun yare na 8 years manya se me no ma ko hospital anya se e drone me no once ane me jayo 8 years no ma no me dro sa ye fun yare ba ko ne nko me nsa ene me na me nsa no de me da meda na me sorry no meda ena me sane be honhon ba me wo ha say de wo hu nti meti wase a wo kompem da ena yare ni pie ba but daytime say they are normal. What a spiritual thing I'm telling you. Why nesi bibi ni wi ase so ehun pa na wo hu se nsa na hu wo sorry hu se blood no e flow ko ehro. Now, me tia see na me be hu daddy. Me ba mo wan ka hwe ankyere me see
Me koi na me koi ba me de minim say nyame be yinti me koi na me koi me ba obeti asese ade na ekoso ne sunsun ade cause one num ndro ne dro manu ma fe de wonum krampa wo hu se enye adwuma mpo biem na wo body mo hihyew very hot. Daytime you are normal, body ni fine, but it run na joa na ehunhunu. Enti ubedro di for ma wa kwankyere de na esi. Daddy, just o mama akwankyere no, wo de mama come sister dey do first. Ka TV ni nyina ye o da time ni nyina ye o. Enti onu no that mental hospital no. Salam down no. Me nko ni choni ye na ayaka. Wo ko hunu krampo aje wo ko tete before ansa na ye de na betwam ansa na ye be ma wo so wodi nechi. Me be ya continue we me de 2 weeks na still them ye me ho hwe after 2 weeks na wo hunu hwe na wa adwene ya ye obamu ye bu ana mabamu mbu ye mabamu 2 weeks na still me bompa ye mabamu mbu ye me mama see if I live if I die I die. Yeah, sister come here do. As if I live I die. Almost obeji msinge de crowd there me be raho no dinis kan kwampa me problem. It's my sister other home 2 weeks minti ye ba say de na koto na ija no ho no mti wo ma na yakoshra no na yaba ye ho 2 weeks time na me bra efre me se nurse for no afre wo fie efre ye ni eho me po de ba san de sane o ye nti ye ja de chi de ama nti me wo fie na me bra fresh and nurse for na friend say me sister ho atoni after so we obeji akwankyere ko ye again 2 weeks time. Yes nurse for na fresh so sister ho atono nti ye me fa no nko na me na nti o mo ko fa ne bai ye wo ho nti me bra de ya no wa friend me we you show so you okay so you okay me bra suro kakra because ono onjindi o bra no don jisa nema ni me ba ha no me catch you me we o say hey still no also or train say yes and my sister me remember I say me still me train you say bibi besi na me say nyame ya ye wie enti wonja no ho ato no kakra no wa frame wo hwa wo yoke me say wo okay enne wa frame me say okopa ejuma eye me sister na no oya. Glory, my God. After 2 weeks of direction now, odi for the ma wono. The night dream kanu no. Ni what no? That you the hospital. Enye si ye ni nsi fie mpo ye de na koto hospital untimi nkra nsi ne ho na no ato no. Na wo ba be ya popo mpa ye ji akwankyere na after 2 weeks. Ya frase munye den. Ye me fa no free hospital na no ho ato no. Hey. Abadam natiko. 2 weeks. Mama, what we said? Dear one name no akase ubenya akwankyere bi akwankyere. We are surprised. Me surprised because only obian crying you free. Especially when they osimi me be kunenti ye ko fa na fi hospital ye pese ye hu so oyo okay me wo ho na my friend o say my feel wo na ene de me dwi wo pa na me say hey my God also obi hu a no so na wo kunu no afedo so wa feel after daddy wa ko do ko fa ba de bebo trim so chese enye easy e wo feel you see no afro so okopa adwuma so okopa adwuma tie hwene I keep on telling you that we are not here to deceive anyone. We are here to tell you the genuine man of God, Prophet Manokin. He is the one that you see on the screen right now. Left with you to come have this divine encounter one day with him. Do not listen to them. There are a lot of things happening on the social and the media. If you follow them, mama, you will miss that opportunity. Every Friday is here in Medina Bokobi. Just pick the numbers on the screen.
someone battling with mental issues for years. After 2 weeks of direction, now the person is free. What are you waiting for, Mama? Now, me Gidi say what it is social media and saying be OTB. So how do you feel? Oh, daddy, enye me one because Mumbai. I don't know what can no. I don't know what can say. Enye no one because umaha. So what to me be show for one-on-one. Even you stepping your foot here. Oh, baba betia see. Now baba betieti. Obuka say na or acting movie. No one day no or acting movie. Inti na o deliver obi wo movie no na me say yerade. Papa we dey sanka. Ye real na o ya nka we dey nka yo. Inti one kasa unya feeling no movie ni dada. Me nim so your suffer. So from when one day me trade me who so you suffer me say hey grandma be say na you go. He's a prophet being born to prophesy. 9 months in his mother's womb just to prophesy. Moving in the he was once a director. So when it got to time he said, yeah, probably I'm gonna play a software because I saw your software into no more the national. Sanity, also your actor the way they're acting on my team. Mama, we are here in Medina, Abu Kobi. Just believe it. Believe it. Baby, we are say, oh, to Gideana Mobi, who know did for so 2 years and no bumpy or bumpy, that crow, and no did for mana country. 8 years. By a baba, we are funny, dear, so. A family sister or that Salam down psychiatric hospital. 2 weeks said what would do for mana country, and then sister no. Nurses are fresh say me fanum kofi okodru fia me no ka say opejuma ye 2 weeks no na ndu 2 weeks na me san buy say me ho hwentim san ko ho daddy me call no se sorry ko odi for na on kasa bebre na bi o anya fe na me enna me ho akokoti me ho say jenegu so debi. He sees what God shows him. He tells you what God gives to him. The only thing for you to do now is you just sit down for this week, assess it, analyze it yourself. Now who say I feel that me is satisfied. Mami make it a movie no. Now me say what they are dancing about. Yemra abadam no sabe atiko. I feel yemra we for yade no so. Daddy, me ye for yare say ti right baby e ti right dey me hu. If we are in it, Jai, see me to me did normal. What do you did normal? Because it doesn't mean what to me niti. Now what you do almost have a dentist. Yeah, you may call hospital. A doctor and so to me, mommy drove because we keep me body into your mommy drove. No rest system to the extent that doctors can't prescribe a drama opium. Mommy drove you. Into me no one must why you ship papa. Also, now I want to say now one normal, but I'm telling you, inside the body, now I shaper. After the form pipe and ya quancheno, and then also to me the D pa. Yes, shall be our show, be swabemabu, obi yare pa, but a castle be too sana mono. Okay, then actually back on. Daddy, the make on to Gideana more. Because when you are so funny, so acting movie, that's a home bar. It's your own cup of tea because pains now from no corner from Obia and from Obi. Would you so soon, Yamedi? Oh, Chidi say, oh, son and man in Kwan Ponty, baby warriors. Or sending son because Obia on daytime say or normal about Okoda pen and son a drama part, Natiko, what a double track system I was. Enti wabechi disabri bi wo ho eye no kre. The Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers of darkness. Mama, bribi wo ho. Into twetwe she doctor na or show no cry, doctor no cry yare you. The doctor himself is not well.
left with you. Say me no the ye di unkomoin ubetumi atu na mo ahunu say he is not an actor. He was born as a prophet. He was born as a prophet. Yes. Because of them, ni abeyi ashafo abrabo obedura Ewurade be fa no so adan na di ntino. They have also designed people, agents to fight the prophet. But I'm telling you, say utu anamon no wabafia say ya utu anamon no dif na ba behia adansie bi wo ho ma wo adansie bi wo de mam the final one again. Daddy, many be mo be wo ye na me wo wie ne weja kola na bom so na me be ya kwantwe ni wie ye wo Fred Krompa afa unkasa o na wasani ska kasa kwanchre I'm telling you. O say let me be maybe na we you on fear bofra no after kwanchre no o frɛ ya na dem share watch re wa me ya kwanchre tie ni kunu no man fan no crumble madwe ya ye why general kwanchre aka afa oh Yehovah. The Radia Secret Asum Enyo Edia Pasachimeni. We are here to let you know the works are Radi Enam Udifon so no cre. You will definitely get people who will tell you that it is fake. But whether fake or not fake, we are asking you to come and experience it yourself. Come and see it yourself. Obedru na ye faker, obedru na ye true caller one certain sir. You see it yourself. Nobody will tell you. But we are here to tell you, say, Mama, ada obesi and daddy, ada obesi ano. Obeba bejinya mie die hun say, ayeno kre nyame dinidi for prophet Kibimanokin. The state seer eye juma ayeno kre so say, the man see well, he hears well. Better. On said that man kasana bebrebe ni say wo kan no krepa ni e obi hu ni say ntro na wo twa ya o me say nyame adoma bo modern fa numbers ro screen no so ye ni komo ye nche da betumi aba be show di for no na kwankyere bi be kofom akwankyere bi be kufom na kwankyere tofom say kim wo dia dance e beba nyame hira. Share me personal say that. My first time I'm going share me personal say. Charawa dey because you why? We obia. Nyankopon pese o shira obusua no with adwuma or the adomo. Me hunu to say fashion designer. Shut up, brother. So ni mo Jesus, indeed you are Lord. Me who as a fashion designer, Ewurade say through wo fashion na wo ye no. Ntade a wo pam ne ade no. What the whole universe was Jesus. Or the universe was I dance here kese do anim. Timi the video bi beto ho. Na mo dey dance here ba na me dey attach video no. No hu ni say wo nyame do. Me be kira mo dey mo be ye. Wo be dia dance here simple. Aha. Mi no ade a wo hwehwe. Minim. Abo ho afori abo ho mpaye. But still na wunya ye. Etwa se wunyi nsen na ade be fia. Amen. One Mary. Jesus. Who is Mary?
Eyo Meriteria. Kai, I sorry. Man, I sorry in number. Mary, when him say, Wakuma Swadia, one am cancer wo ba wo bompaye, na wo bompaye wo wakumem. What take care my obey, na no bompaye wakumem. Now when you kunu ka ho asem say, enne de etwase wo hunu, de etwase wo hunu. Na wo hunu say nyame wo ho. Wo be hun so. I'm telling you, wo be hun. No doubt, wo be hun. Isaac. Man, Isaac Sekum. Me the man. Jesus. If she would see you, I was sent to you, Pano the man. Who show with you? So I was sent to go. Wait. No problem. I get to be my Christ. A ye kitty. A ye kitty the mouth. Christ. Jesus. No problem with. A ye kitty. I do my Christ. Mobile who be able to some money. Mobile will be a forms to be a fairy. Dabby. Aha. And when the children say, Mo Yamit Yamon Pible, not the Arcan say, when you would do for be Beshia say. No one and near may be a ham. No what children say, Munko ye win your way, and no one. Yamia crowd was our mamma dance you, but I can't move will be a. Nyame de fa no so no wakire mo se mo kwa mo fa we nkosha ha na mo ntwi we mfiri ha na mo fa we nkosha ha ese eya ba na wo hwehwe wo menstrual cycle no asesa edu ba bia wankasa wuhunu hu te se ayo bibi te se wo yare. But once oko hospital so yen sheda nka ade crop potia how once hunu say bibi koso wo wa wodie ni bibi koso wo yafunu mu wo ba bibi timi be sha wo to te se blue wo mu a wo benya sa feeling no bibi koso tia enye hospital asem nko a there be a hospital asem and na baby so your spirituality because spirit bi wi an ho ba na dwene ne beda eti e basa na ekutia no wa bompaye wa ye de obeye wonso empire wa bedi wo wiase bi empire pa wakata na otimi twa fast ma na wo ye hey erade be hu mo wate ha edu ba bia na mebusa me ho se edo ni bri pa se wa nwane antoa Christ a ehe na abako bio wini baby akọ wona oba ba beje abusa na si wo wadwuma na wo ye no eya ade a awurade de adom wo awurade de adwuma na adom nti etwa se turu adwuma na wudi ye na wo boa wo fie na afi wani so ade hunu a wonya ewa abrabo no nyina timi bam because of wo nkofo bi wabusua no bedi ye akodwo wan ofie sa wo wanye ya be afeti kodwo ai manze ma kana da wakada ho kana manze mi da because sa wo wanye ya han na be hwe onu kodwo eti wo ye pila sa wo ye ya kodwo be ye sa wanye ya kodwo nye ye sa na de na koye eti se wo ye fed up abrabu mpe be affect kodwo anu na ni kwa se wo ye fed up kra Aba Mary mbechira wade amwa ya wai eya mo private matter mo fa masanto makoma so
bi chero wini ba oye ma abufa ba ama mi ndo okuma do wini ba dodo na nyim no from osakidi nema na nse na ma se di mpere bi nteri ma ba the prophet the state seer na nase yere hwe nyankopon nyim de esenchene be pe wini ba na nkoba na ma yedu mpo na nkede seer ba be seer wini ba obo de seer wodi midin attach owa ehwehwe ba owa sikasama se edwuma sama se bibi de ehwe nyankopon nyim bibi fi nyankopon ntia etwomba bra madina gokobi seer na nase nyankopon banam no do na wada no we da chiro. Amen. Bema na chawa di bi ko na ko ye why wo t-shirt bi na nse we ja hye eye red eye dino milk. Yes. What kind of t-shirt no? What so da ye hunu hu se wo hye sa t-shirt ne da me hia sa t-shirt no ya tro ha eye dino milk eye red bisa Yeah. na mo akohwehwe de abrɛ me what the ba mo de white na mo sa wo de atro but t-shirt ye red what the bebre me we be dia dance after that why. Alright, still here in Madina Abokobi. I am your messenger of God through the states here. Here, we do spiritual things. Yeah, yes, so sumunyama. Now, se odifo ni die nimu nda all the sunsunyama go from the mawa. Uchu mutain. Je wanje ni. Na minim se uchi di sunti na wabaha se. Enti odi akwanche go from on say kim. Ana obompa mo say kim. We chumu time adanse beba maame ne se sa awo me na wo ye nyame adome ho ye oba tuntun no fe omo ye won pacho me ho ye pa ye de radias na ina mfuru ba ne pacho me firi keden kwantanan den radia ya ma wa 2 minute kade du fi ha sei pacho last year 2023 pacho an na miku oye soja ne mi pension na me ma e wo kasoa ti miku yare na me de no ba hospital test me ba no ha no sisisi me manyina mo frame sisi ye hu osofo ana odifo bi wo TV so na yakọ mpre sisi wo ya de panti me enko na me su ebekọ ti last year me ba no ba ha nti o mano ne edi odifo nwa dance kire o se o mo ba na urade de ne ye adwuma pa nti yenko e pacho an so wan puputi e pacho na no nyina ba ha se e pacho ti ya ba ye no so odifo ya sorry ani ye koi nti ya sa ba bi mu penam si Rose e kwa me no odifo be kwa akokasa na me mayi edi enkoso ye do so pa ye buso obi enko akurotire nti me no beba nese abusuan obie ni wa watu kwan tra obie ntu kwan fro na nan kan so apen so obie ntu kwan techima akrobi anko bi da pacho do makọ mama ya trust enti pacho ye ba ye na kwankyere nkra ye na ne ya wetu na anadwo abo 12 nso ye twan ya ma ya wada na bo 12 me ye da me ya so do fiada enti osofo efampo ka kire me baba tanze wo ho aye fi kura me mo atade ahye ti dan yanko ye ya so do fiada ansa ne ye ko na kire say wo back Thursday counseling na emre nti no wo che wa ha enti ye hwe wo wie ye no na ade asa enti wo da ma ade achi fiada me ye ya sorry pacho ane enti akwankyere a odifo de ma ye no ye ya sorry wie ne ye ko ti akoboa ye ho
today dia kwankyere ba ne ba na odifo no na sunsun agya ne wa ha mo enti o si odifo ne office no o ma wa kwankyere nti fiada ne ye pon asori amokoye no mo dia kwankyere ne ba no mo ba na odifo na nkasa ni ho na ne ba no na ne ho a ye sunsun agya faso enti sunsun agya so kyere ya kwankyere a menkoye emma me ma no ene me nana no timpa cho me suma mu so me koye ne pepepe ti me koye wie no akwankyere no ase me nchiche ma me ma me nana no nyina ti me chiche na we na 24th December no last year 2023 24th December ni ye di bro nyanim na choane me piesie ne baba onna danfo ye pie omo pie no omo ka no omo de ko no kokro bite ekonya accident ka na ho anyame ade omo anya hwe kura omo mi no ho anya hwe omo anka dabi akwankyere no be ye no pa choane omo ho anka eno nte nkoda ni mi bot su mienu ni baba ma ha ma me pani na kasa no o se no nte nkoda kanya accident amaka moa no akwankyere me say efie akwankyere wo mama efie akwankyere wo so obi kato say ema oye before enti ni new year 2023 ni new year 1st January 2024 ya e wo mi ni new year mo ni new year no mi bot su mienu baba ma akwasra na danfo yesina danfo na kotuni wo faka o mo de kobore ese memu ase kobole kwajiye ni sena akola no anim lore ne ka no di ka de no wempre o no to su mienu so baba ma yesi kaso akoli kaso no mo nti kaso na ye free ba o mo dwane apressifo na boy di kai ko hwea menam gunan boy ni pura ya ma me nana no de ne ko hospital no an yi no accident na brand ni pura ye no me nana na nko ba bia kaso na de ne ko doctor no da no e be fie ame na oti nkwam ni oja be nyame aya ma me de ni nyame nka yenhwe me ho ahosen me pa chao sia no kansam kire odifo de wanka me se me yiedi no hwe me man picture no kire wo ba ko no to so me na benya sense enam so ma yiedi beba na me ba no han so ni kuna ware no enya kura ampanyampa be ma na tete ma ware no nye to se me ko fa kwankire na me on kire me nyama me ne me manyina na we nyina esi ya nyame ado chesenke the accident you na o mana film na mo mienu we nya 24th na we nya 1st January 24th December 2023 tos mienu dey say 4th January 1st January 2024 sa say you man ma dana se wa baba bi ensuro ensuro na ne di akire be kura mbeka de na eporo so na nsenya me ni mikunko yeja okunafo me wodem papa no kwala no susu enti afa na ye boa ye ho nyesie no be sie no 18th October oh so your advert too mama ne advert too ori obeti how dey munya yeko enti amre ba sa no dada hihye na wotwe me ensam pai bobi na mo kede enti amodem am de to TV no na me hwe no enti ababere wa me ya no akosi 12 no ma me de sekretary TV na ni na say 21 days prayer and fasting no di fo twato o de ma ye no me ya na o ya no ma bompa 12 ma anya po me ya 9 pe odi fo ka so emo obi a ma sori ha na emo obi atra ne fie na ye nye odi hu hyem e de na asi me pa cho ne asi yese me danadwa na se me to dwom e fo odi fo da ye mo ti mi wi na dwom no pie ma no na me to adifu bebre woga na mem na so biara to jaba onyankopɔ na ofre wom nyina na so biara to jaba adifu bebre woga na mem na so biara to jaba onyankopɔ na ofre wom nyina na so biara to jaba oja bankwa no nyame afire no ohun nani mwanim ane no kasayo amani to me na a pipe kokom no de Ghana manu femu oja bankwa
no nyame afire no ohun nani mu anim oni no kasa yo amani to me na apa pokokom no de Ghana mano femu Pastor Jima. Hey, they were go studio the recording mama no. Me. Hey, You know. my God. Pastor, it's not. Na msemba me mai ho. Na ma be dia dance ya na ma to dwumi se me tenant na. Nti 21st na ya kwankire na me wa ha. 21st June 2024 no. 21st June. Na me wa ha. Akwankwaja na ma. Kwasi ada me bai. Na ba be wa ja me ni skenti ya me twatum. Enti me se dance se mani a me nkwa kadeda na ma to dwumi ya. Kwa kadeda. Enti fiada na ne ba me ka kire pastor am se. Me be se me to dwuma se ma me. Adansi die no ba obeto. Enti anu acha me ba se me be sra me ma na obeto dwuma no. Me be se sisi ade nyame aye. Am se ro nyame aye da kwasi hwe. Me de nkwa esi jaso nkwa kitwa bi esi gas so 9 o'clock. Mako market 2 o'clock na me ka se me de nkwa na esi so. Hey, nyabuta. O de kwani si so anopa 9. Anopa 9. We 2. And I kai say. Me ba no ha no kai. Me ba na aka we kire me yo. Me ba ye na masisisi. Nyame ade a waye. O de kwani si so anopa 9. Me ba cha Pastor Jima na pa 9. And oko dwom. Ko market ko ton ade 2. Awie 2 no kai say enkwan bi si jaso. No die America fa moto. Pastor so ba ya. Siri ba ya hia madoko obi fia o han. Hey! Pastor 9, 10, 11, 12, 1 to 6 hours on fire. it was about to run my bass from Mark, see one so too soon. The master guys will do me can sound in our Roy. Sakwas Yadana, me bought to me and know me. Hey, mommy! Basta, Ojabanyame. I give me the Ankamanya be by him. Nayami Yasam walk a damn meha. Kamatro me, my dear president, crack from you. Hey! Let's say 21st. Who do who share? O dear phone, Adrian, now what you mean, sir, come to continue. What ye 4 pay? What there will be crying, ye be, or be a fine yashi. I saw for the crabby and ye be. Oh, yeah, 21st June 2024 no service, no baby. What baby when you be good home? And now the call ye. Sabre no why you control the for their money in every and who soon son one dancing ye. Actually, and to be not to me, no says Sakwas Yadana, wait and share and you may be a channel boy, also just saw gases. Also got one there by the ref. Hey! Now, but hey, mamma, not some no walk can walk. One share. Obe funny say a year city, but to say, Yashi shed the ho, but a quanchenti or ritra near far from no ratra, no other far from near ratra. I'm telling you, say ye o jebenya me out the bomb pie of fear say, and a quanchebi to change your memoir cannot ding. Pastor, I've heard was what I did them. Why you come yeah, them my day. I come Oba penny ne kasano. Oba penny ne kasano. Oh, sorry, happen or come massive as on and to Aguno touching. And so you go pardon, she Hey, yes, see. When you go, why I dear mammy, I'm in Nabako or going rest where we are yet, Juma. ABM. It's all Yari. Whoa, I'm saying nicey. Oh, you want to make us was me meaning. And I didn't have to go your comedy children or come. Hey, I can't casa country. Until now, 23rd June 2024, no D4 chain if you are saying no. And I did train a minute. But wine. Now me done. And I may be some 91. Hey, Yampong. Yampong. Hey, mammy. Some 91, your toss is in Tabia. May the bomb pie. None of us had a by ye, April, and I want to. I'm a son. I'm a sort of son. And then me catch a radio on yam say, Yarian said, fine. Jesus. Fine. Pastor, Ira. Kwesiada we ya fruit akwanchana ye no Yariana yira. Odi fruit, odi for person pay odi ye no. Ya no, Ira. Na mi hunya minka. Edifu bebre wagana mem
nanso obiara nto jaba makyerɛ me na nka ɔba no onyankopɔn na ɔfrɛ wo nyina nanso obiara nto jaba edifu bebre wɔ Ghana mɛm nanso obiara nto jaba onyankopɔn na ɔfrɛ wo nyina nanso obiara nto jaba ojaba nkwa no nyame afirɛ no ohun n'anim anim ɔne no kasa yo ɔmani tumi na ɔpaipu kɔkɔm na ɔde Ghana ma no fɛm ɔde Ghana ma no bɛfɛm ɛyɛ gyidie sɛ wo gyidi nkoa di ahuni sɛ Awurade de wo bɛfɛm. Listen, nyame yɛ adwuma o, nyame kasa o, nyame di ne tumi ama no. Ghana yɛnhwɛ biribi yie na ɛbrɛ bi ba yɛbɛpra hwehwɛ saa papa wei yɛhu no na nkurɔfoɔ ɔkɔdi nkurɔfoɔ bi man so. Hwɛ menim deɛ wo na mu sisi a ba ho ne sɛ nyame ɛwɔ tumi sɛ obɛtumi agye wo na ɔfa nipa so na ɔbɛgye wo ɛna ɔde odiifo gya badeɛ si wo sɛ Moses only Israel man n'anim fo ntwa po kɔkɔɔ wotie nsɛm bi woda so tieti nsɛm bi ama ɛyɛ wo sɛ ɛnyɛ nokorɛ na wedeɛ tie maame yɛ dansi ɔsɛ Methodist ni o Presby Basri maame baako sɛ Pentecost mesi efia yɛ ɔman ne nyinaa sɔre ɛwɔ mu nyinaa na headquarters ne ase adansi ofia na no den bɔmɔden sɛ wobɛmi yɛhyia na empaebɔ ne akwankyerɛ mu no nyame ɛbɛfa odifoɔ no so na wakyɛw. Mama te wo kɔ na wo ka kyerɛ de ɔhwɛ wo ipachɔ me ka kyerɛ ne ɔhwɛ me ne sɛ so de gidie nkwa ba obrɛ nyɛ kwa ɔbɛmo atia watamfo so so ɔbɛma yɛ de atamfo ayɛ na se ntia so de a mo nyina mo mro gya benyame o obi ka bibia ntio na me de ka ka de sɛ papa we wɔgye sika me sa mo di na tema kyerɛ ɔpɛn pasɛgye ma ba TV so am sɛ papa we hwɛ makɔ hu no mu de mo nkɔ nkranka ko gyaba makɔ me ne me ma no na me de hoahoa me ho efisɛ minim ni amanya nim de wanya eto bia mro so wa ma na wo tra na wu a wayɛ ho me de Awurade ase na do nti amen amen basi nyame. Amen. Omi, emo afasting bi ene chena wai. 6 to 12 obetumi aye. Ana 6 to 6. Obetumi aye 6 to 6 ana 6 to 12. 6 to 6. Kwa yes ade no na e how bi mflow so wai. Unu obi on fa ni dibo. Unim de bibia. Deborah. Ai debo. Deborah. Me kai no. Okay, me ba. Se me ka Mr. Antonio, I will be kind of boy. Jesus. Trust it. Me come, Mr. Antonio, I will be kind of Deborah. Okay, Deborah. Na say, cry, who baby girl? Who baby girl? Maybe I can't see the child. They be soon. Now we try. Maybe I can't see much. Why? Now we try, mommy. Okay, once again,
If you are now watching us, we are here in Medina Abukobi inside the Transformation Factory. Our seer and the state seer is Prophet KB Emmanuel Ken. I am here to let you know the testimonies upon testimony that the people are giving. I just want you to give it to God one day. Mama, do not be confused by anything. You are hearing so many things on social media, on other platforms, and it is discouraging you from coming here. Listen, they are witches and wizards. I am here with those who have benefited from the grace, and now they are giving testimonies just to motivate you, for you to also come, so that you can also testify. Mama, that is saying, Pache radia do me ho ye. Mami na dance no oba bedi no. Pe handkerchief na fato nchen esan say ubesu. Pe handkerchief na fato nchen. Ade anyame ayama no no. Ano ye tin. Mami, na free na bai. Pache me free kaswa. Kaswa de man mu a bibie bi wom. Kaswa de man mu a bibie bi wom. Den Awurade yama wo. Pache Nyankopon aye bebre ama me. Enye Nyankopon a onam ye papa Dr. Jabaso a anka samre me nim se metiase ana se anka mabrabo aye me pasa. Chere say more than 3 years, almost 4 years ni na me kunu tu kwan. Inti oba ye no ema nejuma sembe ye basa. Bana me provisions na meton. Inti ye sa no enam kwala no nso mu nyi a na omo ho ka doso. Nkra ne saying Pa chom ye 4. Inti ema me ho ko share loan mu. Koji loan. Me say handkerchief na esu ne ba. Twaso. Ma ebeye meka. Inti O koji loan na ka o de abetoto niema hwefie ni nso. Loan nso abeye ka. Twaso. Efi se na nejuma na ye no. De me ton no enu na edi nti na ekofom. Nti na o se me ko gibi, me ko pe bibe oba bi di shem. Inti ebe ma ni beye meka ma na afe na me hu de meye. Chese me ton ade na chese me ji first one. Me ji beginning now me ji a me tua na masanji na me tua na masan but ebedu baby no. Ase me ton ade na ade ton na enko kakra me ton no. Mo se di. Na me di me chese kakra me ton na me di etua ka. Enu ebi nso na me di. Tua lad be, odi tua water be, odi tua aduane ofie, odi tua school fees. Hey! Bosia no, bosia ba kope. Twaso. Ewo mu se na ono so Boa kakra mom die. Ba se na de na ba abeye no na afe na mami beye basa beye me ka kese na afe me. Ani adwendwe da wo so. Me beye basa me hu de meye me hu. Just afe na omu be fie na ye frefre me ofo nso na omu be fie na nkrofo begu me fie. Enu gwase na doson. Na afe na me hu de meye. Nti na wo se me ko me mama ni papa ho me ba mama ni papa ho wo Accra ha. Na so still no mu be fie ho. Nti o free kaswa ba betra wo maame ho. Betina me mama ni me papa. Say de be ya be doji won. Because ho no me ka say inte bedu baby ni me storm ni ama krampom besise bi. On besisa yempo. Nti me ka say me ko market mu akope bibia ton nanka me de etu ne kakra so a. Nkrofo hu mi ase ne omu be ye ne ade ntina. Obi akra mfa ma ho. Me free ho e be share me mama ni me papa ho. E na me de pe bibi kakra me ye nti me ya. Chese akwese pressure nti me ya me boa no na me de etua me boa no na me de etua ma se scan no so. E be free me nsem nti me nua no mu me busua mu boa me ma me tuatua bia ma. Nti one day me san kofi nti me kofi kura je se me kofi anajo me fifia ho achi.
Inti mi shedema me hwe Teliana. Me change channels ane ko bo Abi TV so. Inti me ya wo me to Church of Christ. Hey! Yapon. Yapon mami jaka. Mami jaka yapon. Mami jabote. Wait there. Mami ba go say Pentecost is normal. Praise be at normal, but what's it name? Church of Christ party. Hey! Happy! Church of Christ. Yeah, Papa Crampo preach yoka. Church of Christ. Church of Christ ni netwo no. Inti Church of Christ no branch ba ko wo Matayo ko ehọ de. Ehọ pe ni be bia omu gi sa niam ase. Ehọ no pe na asesa. Metaeko branch ni do mu gi sunsun nyama ni ti. Omu ti adifu sem ti. Ma other Church of Christ is no omu ni Matayo ko pastor ne nka. Hey! See duro na wakoji. Obachi because enye duro dey say. Inti one day me ko ho me papa invite me ma me ko ho no na me nko ho no because me kunu ya apostolic ni inti me be sinko me be me join me kunu wa o worry me na me be ko apostolic But Church of Christ home ti umu kakra tini mu pa invite me na me ko ye inti true prayers ni yi na odifo bako ka say obi adua bibi wo me store nanim inti na ade ton no enkoso no Ampa nso me sunda some time ago say me sorry anopa fa key say me baby store me do ho na me container ni nsi ho me hwehwe container na me hu ayemu no duru ba bia store no duru na store ni nsi ho duru na store ni ho na key ni kra to aso ma hwehwe store na me hu yeah Church of Christ sunsumeru abebeja container ne ko to aso Inti me hwehwe container na akwache na me ko hu se esifitafo bi na me si nyawotre hey obisi bibia ni wiase o obisi sunsum nyama ni ho ewo ho ni shop otomu ade no anopokoduro no dayim na store ni ho okohwehwe ya koduru ba bi no na store no ya peja kosi fitting shop. Hey, fitting shop. Yato ayo brazier o. Fitting shop. Yaji awo. Hey. Twaso. But man funny serious. I'm funny serious because Church of Christ so smooth mu. Daddy. But man funny serious. Inti sana inti ehọ no mo ka kire me so bi adua bibi wo me store nenem no ehọ na me kai da ye na wo so ye no na me hu se inti na ska no begin me gi a me tua na nyama wo me store no mu ni ade but ebedo baby no kakra meton chese ye nto ade ede no ade meton kitua bi a week nso se me kotua inti na chese ho we de mebo na afi edua na ye dide mu krampo na ye basa into chips channels na ekoto Abi TV no then see wo beginning no me yi free ho so wo chim koto wona na o se e de no me Church of Christ sunsun me free on kodo na me yi free ho inti me sa change na sa koto ho inti na papa preaching na me si preaching there me ntie come shed there wontie say nyabotre so Church of Christ sunsun ne woni mo hey preaching now with the cousin ekoye that's very the ekoye inti enu echire no na me hwe de papa eye rade de ne ye no na me say papa we die because daddy say uye sum nipa hu konkro ti umu a obi oye ni papa no hu a inti se ne o si ya na ade na me say papa we die ofinya Church of Christ free ho Church of Christ sum na free ho inti o nyame de ne yi adwuma na hu no wa wo tenka se se nyankopon na de ne yi adwuma inti free ho no me yi me TV free ho maka ho inti me kunu background bona se ohun se me yi a wo de side different de wo de yi free ho no mo na me hwe sana mami ohwe ni so ni kunu kan o sana papa ohwe sana ne yere so kan
Oba no better say dey ni. E dem azanko a. Enya zan o. Senya me bo pa mo be piem wo da kropa senya wo keka na. Obeje Awurade adi. To asoma me. But daddy, me ka hye Nyankopɔn nimunyam se si a me kunu waji daddy edi papa. Hey! Obeje di. Waji edi papa first day me ba ha no. Ono no de me ba me ni nyina na e ba ha. Enti mo be show difo, mo be hunu mo bobon pede na si. Enti ya me ba ha no mo mpai bo enti November no on the 11th or so last year. 2023. Na daddy free counseling no obebo janka for riana. Yes. Me buy Oba free counseling ni bi. me ne me ba boy ene buy nti ye call dem ho na daddy Emma ya kwanche ye dikaja kwanchire wo kwan no. Wantene ho gate na no. Yes. Nti ye kwa inside na daddy de bi kan ho. De o kan ya ne se ko ne fa dance e bra. De o kan ya ne se ko na ko fa dance e bra. Enye dedo eya gro ne form. Enye kasa bebre. Debi. Sunsumu a eti ni mu Awurade de ne ye adwuma no. I'm telling you, enye dede. O se ko o dikaja kwanchire bi wo kwan na no. Ano kodu nsero papa so man na kwankyere eno ka che se ko fa dance ebra e dia dance na si daddy free ho ebesi ene daddy obi amfre me ndan me kada hey nanso no miss first na me ntimi mpie no sesi amakoti na me kunu ne me manchen wo kaswa me pie omu a chese omu hu me krampo a se ne omu si ye no krampo daddy na me ka echire omu ye ya for career day omu school because area no the whole area omu ne obisa kola kitu akram ya disgrace you ya go oni mas to obi animu ka se mama rate obi anim se mama rate de ka nti just enye sample se omu ni mi dada nti e ba ne sam ya popular biati ye was me second person na me be a provision shop e wo area no mo ho no nti open day no parents no so bebre nti mekọ no e career day na me suro ehun bi wo me mu na so me ka say no kwankyere nti daddy me koye na me koye ne parents no omo ni me omo hu me ne se ne omo say ye no wo hu je wonsem my mommy ye free mam che say first no just say metina me mam no wan say metimi aye adwuma de etua kakra say si a me wo ho krampa metimi kokoye adwuma de etua kakra mama na asem no hu akate bi ahye baabi akoya kwankyere no ye no ensem di bi wo a eye private and personal nti otumi mu boso wo ha se fa nkyere wo to atase ha nti wo de ye fa we ni sa ebi mo ha na de meka ni se baabi a wo bia Apostle Church of Christ ni na kasa no nya but enye na nka bani o Church of Christ ni anu wom asane be ware no na kasa me see prophetic ministry eye osum biara headquarters any hase so ye Church of Christ so later they send for so many NGBB and no me ba ye nyina ye hia ofia osofo kura beba presiding beba na ye hia ne peje Awurade din ne peje yi na ye wia adom ne si odi hunufo no so a Awurade din be ye adwuma bi di ama emfa sorry a wo kon no you one won sem bi mu no heaven a sorry bi ani ho ye nyina ye one enti hye no so say wo be fi ha no matter your church a wo kon no ye nyina ye hia ne hia ye Awurade aye na dance e be free my dem aba Church of Christ for mo headquarters any has ye hia nyame be kase wa be ji susum nyamadi di magie di papa first na wo Church of Christ mu ni no difference net say daddy sesi ano ama mi gidi akosro mo che say mi wo fie kwa ngabadi stem mi hwe daddy ama sesi ama ye addicted to the TV maka kire me nuanom nyina bata akwese still mo wo asafo no mu nti mo nhye da nyini ma mi kunu nso a first a oye yi
ama sesia no omu nyina me kunu ankasa waje de osi obeba no bad of yes also ye nyame dia dance bi be mawa e de wonuanom nyina be refi ha ka wakoma to yem nyankopon te ase yasum nyame a wote ase no wayini D4 de ama ye reyebre mu ye de agye adi ya be so ahwe na ehunu se nyame sunsum etine so na nyame adanse wo fi ase enti emu wa bonfia ema sori bi ni nyama bi entwe wonsan ye nhia fa na meso screen so no ye hia also oba betra ha wo de adanse Chris asum genyo de yakra Evangelism is the key that can unlock someone.